ba eme ka lefoko la bona. Baagi bano ba santse ba ipeile ka bodipa mo dikagong tsa SABC le fa kgotlatshekelo kgolo e ntshitse taelo ya gore ba busetse kago eno go SABC. Now, court has not said anybody must come and remove us here. Mara ka gore bana ba Mahikeng ba ba tlhokang bodulo, ga re tlo kgona go tsamaya go itlhela re nna le bodulo, ebile ga re bone re ka tsamaya ka gore ga re na bodulo. And so se SABC sira re bona se se mo molaong ga ba re consulta ya ka baagi ga ba bua le rona re utlwa go te pleke ya rekisiwa pleke ya auctioniwa ga re itse gore why mabaka ke eng. Baagi bano ba re ga ba kitla ba letla SABC go tswelela ka thekiso ya dikago tsa bona. Re tlo go leka gore re bone gore re bua yang le ba team ya diloyara tsa rona gore re ganetsane le kganya gore auction e nne teng. Auction e re santse re dumela gore e na le botsukunape mo teng ga ra tsa karolo mo gone ebile ga go sepe rona re baagi ba Mahikeng se leng gore re se boleletse. Le fa go le jalo SABC ya re e tla tswelela ka kgato tsa go ntsha baipei bano. Effectively, the occupants had to leave, had to vacate the blocks of flats in Mahikeng. The occupants obviously haven't done so, and according to the ruling, we actually indicated that if this was not pursued, if the occupants remained in the building, we would then have to proceed with an eviction process. Baipei bano ba na le kgwedi ba ipeile mono. Sentle Inglehihi, SABC News, Mahikeng.